Sara, živijo. O, živijo. Evo, prosti, sam zdaj pa res tega dost. Mislim, ta tvoja obnova stanovanja, veš, kako dolgo že traja? Veš, kak hrup je pri nas dol? Kdaj misliš nehat, no? Lej, dela so skoraj že pri koncu. Samo še pripleskat moramo. In kako dolgo misli to trajati? A ja, dan danes bomo končali. Ti misliš prepleskati celo stanovanje v enem dnevu, ali kaj? Ja. Jaz si pa res, Sem se posebej za to oblekla. A ja, ti misliš takle pleskati? Prihajajo. No. Dober dan. Dober dan. Dan. Dajmo pohiteti, fantje, no, jaz bom danes bolj nadzorovala dela. Veš, kaj sem jaz razmišljala? Jaz bi res mogla nujno prenoviti kopalnico. Fantje! Jaz sem pa razmišljala, da bi prenovila kopalnico. Nujno bi bilo. Pa sem mislila, če pridete z mano, da mi boste povedali, kako moram narediti ploščice. Ker ene so preveč gor, druge so preveč dol. Ne, fantje, hej! Fantje! Jaz vam težko mi ležem.